Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, kjer je pred nami tretja tekma 17. kroga v prvi ligi Telemach. Olimpija Radomlje. Kaj reči za uvod, pomembna tekma seveda za ene in druge, ki so na sredini lestvice. Zanimivo, gostujoči Radomljani imajo pred tole tekmo enako število točk kot aktualna državna prvakinja Olimpija. Koliko preslaba podaja Mitrovskega in tule je protinapad za goste prek Čalušiča, gredo Mlinarji, Čalušič še vedno. Čalušič na desno stran, Matej Mamić ima nekaj prostora, Mamić povratna podaja, Pogačar strelja in Dajčar brani, kot zdaj tudi za goste iz Radomelj. Olimpija namreč ob polčasu vodila z goloma Durdova in Pinta z 2-0. Na to pa so zmaji povsem popustili. Vokić še en predložek, priložnost je imel zdaj Žaler, prva prava priložnost na tekmi, tada Žaler je sprožil čez gol. Marinič. Zdaj pa napaka Mariniča, Pedro Lukas ima priložnost, premagal je sicer Pridgarja, toda na golovi črti Klamfer, na koncu posredovanje Pridgarja in samo kot za Olimpijo. So ga Ljubljančani zdaj izvedli, Vokić dobiva skok, Čalušič proti sredini, do Dofa, Motika zdaj na desni strani, Diga. Še enkrat proti Motiki, Motika ima priložnost in samo nov kot. Samo nov kot, kapetan gostov Gnjatić, mislim, da je zdaj ravno dovolj dobro blokiral tale poskus Motike. Preobrat pa v sami končnici tekme najprej Guzina 83. minuta in za zmago Mlinarjev Šarić 87. Tule zdaj priložnost za Olimpijo, ki vodi z golom Jana Gorenca. 1-0, vodstvo Olimpije z prostega strela je podal Dimitar Mitrovski, Jan Gorenc je dobil skok in od 15. minute vodstvo domačih. Natančno proti Kušiću, spet se je umešal Gorenc. Diga vrača Dajčarju. Zdaj napaka Dajčarja, vrata so prazna, Marinič ni sprožil. Vokić in Čalušič, Marinič mislim, da bi moral poizkusiti. Tule zdaj Čalušič, tudi on se ni odločil za strel. Mamić potem s predložkom, Gnjatić, priložnost, Dajčar brani! Kakšna priložnost, še nevarno Pogačar strelja, Dofo je blokiral. Mislim, da je imel Kukovec sjajno priložnost za izenačenje. Marinič sicer žogo zapravil, no in zdaj proti napad Pedro Lukas proti Motiki. Motika še vedno, Motika strelja, brani Pridgar. Žaler potem žogo pošilja v out. Mlinarji so zapravili žogo, Dofo, odkrival se je Mitrovski, toda dobro Mlinarji v obrambi. Žoga ostaja v igrišču, Motika, Kojić in zapravil je tole Dino Kojić, ko se je že zdelo, da rešitve za Mlinarje ni več. Tu odprt prostor do vrat Olimpije, prosti strel, kratka podaja Mamića do Vokića, Mamić, dobra akcija Radomljanov, še enkrat Vokić, ki strelja in brani Dajčar. Odlično sta tu kombinirala Klamfer. Zdaj napaka Klamferja, Pedro Lukas, Mitrovski ima priložnost, Mitrovski in vendarle Žan Žaler še pred golovo črto. Krasna priložnost za Dimitra Mitrovskega. Mitrovski priložnost in gol! Pedro Lukas asistent, še drugič na tekmi pa je zadev Jan Gorenc. 59. minuta, kakšen večer za Jana Gorenca. Spet ogromno zaslug za tale zadetek Dimitar Mitrovski, ampak vmes je žogo z glavo malce podaljšal na oddaljeno vratnico Pedro Lukas, tam pa znova v pravem trenutku na pravem mestu Jan Gorenc.
Še enkrat Ognjen Gnjatič, Martinčič, Jojič. Jojič, lepo je našel Kukovca, tole bo 11 metrovka. Tole skoraj da ni bilo dvoma, Krapuhin na tleh. Ananu, takoj ko je vstopil v igro, prekršek tudi za rumeni karton. Kukovec je vzel zalet, Kukovec zanesljivo, 2-1, 77. minuta. In vračajo se Mlinari. Kako odgovarjajo Stožice Ninu Kukovcu. Odbija Dofo. Tam Inčalušič, brez prekrška, tam je prišel do žoge Dofo. Krasno pinto, Marin je sam. Marin, vrata so prazna, Marin pred gol in zadetek Aleksa Blanka. S prvim kontaktom je tu zadev Blanko. Blanka. Ja, ofsajd, vendarle ofsajd. Ko je podajal Marin, ampak očitno, ja, no tule vidimo. Dvakrat so bili praktično že v izgubljenem položaju. Tole zdaj nov predložek, Krapuhin ima priložnost in preslabo je zadev žogo. Jan Gorenc, iskrene čestitke ne za enega, za dva zadetka, pa morda na začetku, ali ste v svoji karieri na uradni tekmi že dosegli kdaj na eni tekmi 2 gola? Najlepša hvala. Ne, to je bilo prvi zdaj, da sem dal 2 gola. Ja, vesel sem, da sem lahko pomagal ekipi in da smo osvojili te 3 točke. Kako ste videli, še posebej prvi polčas, se je zdelo, da Olimpija igra na višjem nivoju kot na zadnjih nekaj tekmah, pa potem se je vendarle vse skupaj nadaljevalo v drugi polčas, kljub temu, da so nasprotniki nekoliko pritisnili v zaključku tekme, ampak Olimpija je zdržala. Ja, mislim, da smo prvi polčas igrali zelo dobro, mogoče, mislim, ne vem, če primerjam z drugimi tekmami, mogoče malo bolj mirno, žoga hitreje krožila, ustvarili smo se nekaj priložnosti, eno izkoristili. V drugem polčasu pa mislim, da je imela Radomlje večjo pobudo, tako da Radomlje so pokazali, da je zelo dober nasprotnik, tako da smo veseli, da smo osvojili te 3 točke. Danes ste v branilskem paru začeli z mladim Pantičem. Kako je pravzaprav igrati vi? Imate dovolj izkušen, on pa mladinec v prvi ekipi. Kako ste se začutili na tej tekmi? V redu, Pantič je zelo dober dečko. Pomagali smo vsi na igrišču, odigral je pa zelo dobro tekmo, tako da vse pohvale njemu. Samo tole še sredi tedna pokal proti Celju, lahko bi dejali skoraj da finale pred finalom, pa čeprav je zgodna faza pokala. Kaj pričakovati, kako se lotiti te tekme? Ja, mislim, da je to za nas verjetno najbolj pomembna tekma. Tako da ja, moramo se pripraviti na to tekmo, dati vse sebe in zmagati Celje. Jan, še enkrat čestitke in hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Nino Kukovec, nobenemu športniku ni prijetno izgubiti, ampak Radomlje so znova pokazale, da lahko igrajo s komorkoli, sicer zmagovalni niz je pri Radomljah prekinjen, ampak kljub temu verjetno lahko greste s tele tekme z dvignjenimi glavami. Mislim, sigurno lahko gremo s te tekme z dvigano glavo, ampak sigurno ni to, kar smo mi pač v bistvu mislili, da bomo odigrali. Mislim, da naša tekma ni bila to, kar smo mi hoteli odigrati. In ne vem, kaj je bil tu, je bil fokus ali je bil, ne vem, res iskreno ne vem, ampak glede na rezultat 2-1 mislim, da lahko gremo kar z dvigano glavo. Še posebej zadnjih 10-15 minut, morda 20, se pri zaostanku nikakor se niste predali in močno napadali. Kako ste videli vi ta zadnji del tekme? Mislim, sigurno je bila v zadnjem delu tekme večja energija. Mislim, če dali so nam gol za 3-1, smo videli, da so nam ga razveljavili in mislim, da je še tu prišla dodatna motivacija, da lahko mi v bistvu zmagamo to tekmo ali pridemo do izenačenega rezultata. Tako da mislim, da smo mi nažalost na koncu tekme začeli igrati to, kar mi igramo, ampak bi že mogli od prve minute in mislim, da bi to bilo čisto drugačna tekma, ampak tudi iskrene čestitke Olimpijam in nič, gremo dalje. Nino, tole še
sredi tedna pokal proti Primorju, zagotovo zelo pomembna tekma, sedaj ko vemo, da težko pridete skozi prvenstvo v Evropo, se pa da preko pokala. Mislim, sigurno. Mislim, o pokalu mi do zdaj nismo niti razmišljali. Naslednja tekma je pokal, tako da zdaj bo fokus bolj na pokalu. In ja, gremo tja po pozitiven rezultat. Nina, hvala in srečno. Hvala. Mr. Bessone, very good performance in the first half, then good performance in the second half. Opponent tried to get some good result, but at the end Olympia won. How did you see this game? Well, I'm really happy today, really happy, because I told them now at the end of the game, we were playing against good opponent. They arrived here in a great moment. I came to watch them live here against Bravo on Monday, and they destroyed them. So I'm really happy because today we had to be really good on the defensive shape. We've been really compact, really aggressive. Everybody was working as a team, and you could see it, you know, how many chances we did, because we pressed very well, very high as the plan, you know, and sometimes when the plan works, things like this happen. We had so many chances today. It's a pity that at the end, you know, you finish the game suffering a little bit, but I'm really happy. We saw two different central defender, Gorenc and Pantic. How are you satisfied with their performance? Well, I'm very happy. Obviously, Pantic, you know, is under 19. It's the first time that he plays for the first team, and he did a great performance. You know, I like, you know, to watch the young lads, give them opportunities. Like, you know, today we had Aki sent off. We had Jelenkovic ill with illness, so he couldn't play, and the boy was ready, you know. And as I said after the game also to Gorenc, you know, he's been working really hard the last since I arrived here. When I need him, he's been ready, and today I congratulate him after the game, because always he's ready, always he's training, even he's not playing what he deserves. But you know, today he did a great performance, not only for the goal, that I'm really happy for him also, but for the way that he is, the way that he trains, the way that he lives. And Thursday, maybe most important game for Olympia in Slovenian Cup. You will play versus Celje, the leader of the championship. What are your expectations before this cup match? Well, you know, it's like a derby game. Probably one for us, you know, is very important. Now they are comfortable there, top of the league. Probably they want to assure to go to Champions League next season. We need to try to assure that we want to go through, to try to also have the chance to go to Europe in that case scenario. Obviously, that is a big door for us to go to Europe, you know, to play Europa League. So we're going to try to prepare the game as we did last time. And now I feel that the team, you know, is starting to understand, you know, it's about time, you know, and now we are working really hard as I want. And I think on Thursday is going to be a nice game. Mr. Bessone, thank you very much. Thank you. Jugoslav Trenčevski, kot sem dejal Nino Kugovcu, ni lahko, nihče ne rad izgublja, kot ste vi danes, ampak predstava Radomelj je znova pokazala, da lahko igrate z Olimpijo, da lahko igrate s komarkoli v prvi ligi. Na koncu ste sicer izgubili, ampak kako ste vi videli tekmo? Pa ovako, prvo da čestitam na zasluženoj pobjedi Olimpiji. Nismo bili danas, da kažemo, pravi u onom što radimo. Da nismo imali tu protok lopte, nismo imali tu cirkulacije, brze cirkulacije lopte. Normalno to nam i protivnik nije dozvolio. Moram da kažem da moramo poraditi na ove prekide, jer smo primili negde oko 10 golova od ovih prekida, od kojih 4 su od penala. Analizirali smo, znali smo da rade blokove na tih prekida, ali vrlo je bolno kad primiš 2 gola iz prekida. U svakom slučaju moram da priznam da nismo bili pravi. Jedino što mi daje neku pozitivu je to da vidim potištena lica kod svih fudbalera, kod svih mojih igrača, kod svih mojih fantija,
hteli su da dođu do bodove, hteli su da dođu do zmagu, ali jednostavno danas nije bio naš dan. Držali smo loptu, imali smo, ajde da kažemo, neku prirodnu kontrolu, ali nismo bili konkretni u završnicu, nismo imali taj završni pas, nismo izašli, posle izlaska od prvog pritiska nismo bili direktni, tako da tražili smo previše širinu, nismo tražili tu dubinu, nešto što smo ranije radili. U svakom slučaju nije bilo to pravo Radomlje. Jedino, opet kažem, čestitam momcima za ono što su hteli, za želju njihovo i to je to, nastavljamo dalje. Že v 70 minuti ste upravili vseh 5 zamenjav, iskali ste še en zadetek oziroma 2 zadetka, zelo pogumno ste vstopili v zadnjih 20 minut tekme. Pa morali smo da probamo, postavili smo neku formaciju 4-1-3-2, tako da pokušali smo da napravimo malo više dubinu, da dobijemo tu prostora, normalno iskoristimo Krapuhina, Kukovca koji je igrač koji traži tu dubinu, isto i Jaša Martinčića. U svakom slučaju pokušali smo sve, oni su hteli sve, dali smo sve, i moj stručni štab i moji igrači, ali eto, jednostavno nije bilo da kažem naš dan. Ja sam možda nezadovoljan jedino od naše komunikacije i naše cirkulacije lopte koja je išla od zadnje linije prema sredinu i kad smo to probili neki prvi pritisak, onda smo se opet vraćali prema nazad. Ali to su stvari koje moramo raditi. Ova ekipa je u stvaranju, prihvaća neki principe koje, da kažemo, nismo radili do ranije i moramo nastaviti dalje. To je to, samo rad, posao i to je to. Zdaj vas čaka pokal sredi tedna, potem še ena prvenstvena tekma, ampak v pokalu se morda odpira lepa priložnost da pridete daleč. Danes sedaj igrate proti Primorju. Svakako, znači svaka utakmica je ovdje vrlo interesantna i bitna, znači spremamo se za sljedeću utakmicu, imamo samo znači 3 dana do srede da odigramo tu utakmicu i onda posle samo 2 dana u subotu igramo zadnju utakmicu ove polesezone sa Murom. U svakom slučaju moramo se regenerirati, moramo izanalizirati, očekuje nas 2 teške, vrlo teške utakmice. Ja mislim da moramo ostati sa hladnim glavama i da radimo još dalje onako kako smo radili do sada. Gospod Trinčevski, hvala lepa. Hvala vama.